Эми бул китеп эмне кылат десе, Куранда Аллах айтып атат: "Худан ва рахма лил мухсинин". Субханаллах. Худан ва рахма лил мухсинин. Худан ва рахма булар мансуб лил хал. Бул некен? Бул хидаят китеби. Туура жолду көрсөтүүчү китеп жана рахмат китеби. Бул Кур'ан хидаят. Демек хидаяттын бүт бары негизги булагы эмне? Кур'ан-ы Керим. Аллахтын китеби. Худан бул хидаят. Хада яхди хидаятан балдар, хидаяттын эки манасы бар. Мантыкта окугансыңарбы? Мантыкта айтат Шарх Тахзибте. Аллама Тафтазали эки манасын айтат. Хидаят деген бир манасы ираатут тарик. Ираатут тарик деген жол көрсөтүү деген сөз. Некен? Жол көрсөтүү. Хидаят деген сөз эмне? Жол көрсөтүү. Хади хидаят жол көрсөтүүчү деген сөз. Хидаят некен? Худан бул жол көрсөтүүчү китеп. Мусулмандарга багыт берет, жол көрсөтөт. Ушундай китеп деген манасы бар. Экинчи хидаяттын манасы Исал илал матлуб. Исал илал матлуб деген максатка жеткизүү деген сөз. Бул манасы да туура. Бул китеп адамдарды максатына жеткизет. Мусулмандардын максаты Аллах Тааланын разылыгын табуу. Алланы разы болуп, кылып, бул дүйнөдө ахиретте разы болуп, жыгап жашоо. Эки дүйнө бактылуу болуу. Ушул максат. Ошол максатка да жеткизүүчү китеп ушул Кур'ан-ы Керим деген сөз. Түшүнүңөрбү? Худан ва рахма лил мухсинин. Худан некен? Бул ираатут тарих манасында. Жол көрсөтүүчү, жол багыт берет, көрсөтөт сага. Мынау ак акыйкат жол, мынаулар кара, туура эмес жол деп көрсөтөт. Экинчиси Исал илал матлуб, максатка жеткизүү. Сени максатыңа жеткизет. Кур'ан менен сен максатыңа жетесиң. Кур'ан менен сен Аллахтын разылыгын табасың. Кур'ан менен сен бул дүйнө ахиретте бактылуу болосуң. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимди худан ва рахматан лил мухсинин деген. Бул Кур'ан ушундай китеп, хидаят китеби. Бул хидаят адамдарга туура багыт жол көрсөтөт. Ва рахма жана рахмат китеби. Меримдүүлүк китеби, рахим китеби. Аллах субханаху ва таала бул китепти рахим кылып жиберген. Үммөткө, инсан баласына, жалпы адамдарга берилген. Бул Кур'ан-ы Керим мусулмандарга берилген китеп эмес, түшүнүп алгыла. Башка диндер бир коомго гана келген. Дүйнөлүк болгон эмес. Ислам дини бул дүйнөлүк дин. Дүйнөлүк дин, билип алгыла. Дүйнөнүн бардыгына ушу таказа. Кур'ан-ы Керимде айтат Аллах субханаху ва таала худал линнас. Худал линнас. Бул жалпы адам затына хидаят. Жалпы адам затына жол көрсөтөт. Ошон үчүн бул Кур'ан-ы Керим жөнөкөй китеп эмес, алами китеп. Жалпы дүйнө жүзүнгө берилген нерсе. Азыркы мусулманга да, кафирга да, ишенгенге да, ишенбегенге да баарына бул китеп хидаят. Ал эми башка китептер, башка диндер анда болгон эмес, ал бактыруу гана бир коомго же бир элге гана таандык болгон. Жалпы элге аны дават кылынган эмес. Ал эми Кур'ан-ы Керим, ислам дини, Аллахтын ахыры китеби бул худал линнас. Жалпы адамдарга хидаят, ал кыяматка чейин канча адам келсе бүт баарына мусулманга да хидаят, кафирга да хидаят көрсөтөт, бүт баарына ушул китеп гана жол көрсөтөт. Башка жол жок. Башка жолду тандаган адам эч качан бактылуу болбойт. Ошон үчүн Алла Таала худан ва рахма, бул рахмат, райым китеби. Ким үчүн? Лил мухсинин. Мухсиндер үчүн. Мухсин деген эмне дегени? Мухсин деген балдар хасуна яхсуну деген сөз. Хасуна яхсуну хасанын. Хасан деген чырайлуу деген сөз. Чырайлуу, сулуу дегенде айтылат. Мухсинин жамы сыйгасы. Жакшы адамдарга, чырайлуу адамдарга бул хидаят ва рахмат деген сөз. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну ихсан деп айтылат. Ихсан. Хадиси Жибрилде айтылат го, мал иман ва мал ислам ва мал ихсан деп. Үч суроо берет Жабраил алейхиссалам келип, иман эмне, ислам эмне, жана ихсан эмне деп. Ошол ихсан, ошол ихсан. Худан ва рахматан лил мухсинин. Мухсининдер үчүн бул китеп хидаят жана рахмат деп атат. Жалпы адамдарга да хидаят бул. Бирок өзгөчө некен мухсиндерге башкача хидаят бул. Өзгөчө Аллахтын жакын досторуга, Аллахтын жакын инсандарына бул өзгөчө китеп, өзгөчө бул хидаят деген сөз. Демек мухсин деген сөз ар бир нерсени чырайлуу кылып аткарганды мухсин деп айтылат. Намазды чырайлуу кылып окусаң мухсинсиң сен.
Vacibı, farzı, mustahabı bardığın sakta, vagında, adep menen çıraylı kılıp, hoşu kızmen okudun, sen muhsinsin. Taratты çıraylı kılıp aldın, hep tep emez, sen muhsinsin. Zeketingni çıraylı kılıp verdin, sen muhsinsin. Çıraylı davat kıldın, sen muhsinsin. Çıraylı bayan kıldın, sen muhsinsin. Çıraylı kılıp sabak okudun, bu da muhsin. Çıraylı kılıp sabak öttün, bu da muhsin. Ar bir neseni tertibi menen, sünnet yolu menen çıraylı kılıp atkarsa, buna uşunu muhsin de aytılат. İslam'ın tertibi tarabı bir neseni şaşıp ele kılıp atkarıp koy debeyt. Ar bir neseni çıraylı kılıp, mayını çıkarıp, sünnetke jaraşa atkar deydi. Sünnetke jaraşa, talapka jaraşa, jakşı atkargan işti şeriatыбыз ihsan dep aytılат. Oşonun üçün hadiste ihsanda, mel ihsan degende en ta'budallah ke'enneke tarah. Fe in lem tekun tarah fe innehu yarak degen. İhsan degen Allah'a oşunday seyingin, Allah seni görüp durat dep. Fe in lem tekun tarah fe innehu yarak. Eger sen görbeseň, Allah seni görüp durat degen ekinci makamında aytdy. Ar bir işti Kuday görüp durat dep kılışlyk mana oşul ihsan. Ne iş kılba? Sabah okuysunbu, davat kılasınbu, namaz okuysunbu, ateleň hizmatındaby, ustazyň hizmatındaby, eldiň hizmatındaby, ayalyňdyň, bala çakaňdyň, meniň hizmatynda bolbo, hökümetdiň je özüň jekeçe büt bardygyny Allah görüp turat dep atkarsaň, sen muhsinsin. Sana Allah Taala ihsan makamyny beret. Sen muhsinsin, muna uşunday muhsinlerge bu kitap hudan we rahmah, hidayet jada ırayım rahmat kitabi. Demek ihsan degen nerse, bul jönöke nerse emes. Muna uşunu bugünkü günde ihsan dep aytylýar, tasawwuf dep aytylýar, tarikat dep aytylýar. Elder tarikat tasawwuf degendi bir jomak ele kılıp algan. Jomak ele kılıp alyp bir bolbogan nerselerdi tasawwuf dep düşünüp jüret. Al bardygy jahalat söz, jahildardyň aýtgan sözleri, al büt bardygyň hulasasy uşul ihsan. Uşul ihsan. Ar bir işti ihsan menen Allah görüp durat, bilip durat dep atkar, sen muhsinsin. Biroq ul özü kelip kalbayt. O maşyk kılınat. Maşyk kılıp barıp könüge oturup anan sen jetesin uşul makamga. Misalı bir adam bir kelip neyde namaz okasa, dostlaryň, ustaz görüp dursa başgaça okuyt. Özü bolsa tap okuyt. Ketip kalat. Biri bolsa başgaça okuyt. Adam tabiaty şunday bolat. Şuňarby? Görüp durganyň tasiri bar da. Görüp durat dep oşol üçin başgaça uzun okuyup, çyrayly kıraat kılıp okuyt. Ükülöri, sajdalary salam berip anan osunda zillap koýardan çalınça gözüni açyp. Özü üýde okusa, hiç kim jak bolsa hep tebele okup koýat. Demek al ihsana maşyk adamda. İhsan ne bolat? Muhsin insan maşygy oturup el barby, jokbu, adam görüp ataby, görбей ataby, büt bardygyny Allah üçin okup barat boldy. Adamlardyň bary jogu aýyrma berбейт. Жалгызdagy kanday okusa, jamaat mende oşondoy okuyt. Жалгыз üýünde hiç kim jok kanday okusa, jamaat mende oşondoy okuyt. Al özgörбейт. Anyň üçin maşyk kılmat. Maşyk kılıp barbadan ihsan gelet. İhsan bollar uşul ihlas diýdiler. Oşu ihsan arkaly adam muhlis bolat. Muhlis bolgandan keyin Allah subhanahu wa taala azgana işke köp sowap beret. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytgan bir sahabaga wasiýat kılyn degende, "Ahlis yekfike amalun qalil" degen. Ahlis, ihlas menen amal kıl. Kiçnekey amal jetet degen. Kiçnekey amal jetet degen. Bugün kıynalabız 24 saat amaldary bölüp alyp muny kılam dep kıynala berебиz. Köpünçe ihlas jok atkaryp barabız. Ana kıynalıp soğudağız. İş köp, agan akçan az. Soğup, iş köp, soğup az bolot. Sahabalar ne bolgan? Kişine gana amal kılgan, ihlas menen bolgan, oşon üçin soğup köp bolgan. Hadiste gelet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, menen sahabalarım bir mut degeni eki koşto, eki bundan aytylat. Koşto aytylat. Oşol eki koşto bergen sadakası keyingi şeylerden ana nele Uhud toğusunda bergen sadakalardan jakşyrak degen. Bu Uhud toğusunda sadaka kılıp atat bir taraf, ekinçisi eki koşto nerse berip atat. Uşunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salmaktуу, jakşyrak dep atkan. Anın artında ne turat? Artındağı nerse oşul ihsan ve ihlas. Alarda bar ihlas, bizde jok. Alarda bar ihsan, bizde jok. Oşonun üçün alar kişinekey nerseni bergen, biroq bugünkü günde biz Uhud toğusunda bersek, dagın alardan dengel jete albayбыз.
Ошон үчүн ihsan, ihlas бул эң чоң макам. Бул эң чоң нерсе. Бул аста келет, бул амал кылыш керек. Амал кылып барып адам баласы мухсин болот. Мухсиндердин даражасына келет. Анан мухсин болгондон кийин Аллах субханаху ва таала өзүнүн достору, аулиялардын катарына кошот. Мухсин болбоюнча сен жакшы адам боло албайсың. Жакшы адам деген сөз өзү мухсин деген сөз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах таалам худан ва рахма лил мухсинин. Бул китеп хидаят жана ырайым, рахмат китеби ким үчүн? Лил мухсинин. Мухсин адамдар үчүн ниети таза, ихластуу, ар бир нерсени сүннөткө муафык кылат, туура аткарат, кемчилдиги жок аткарат, ар бир нерсени чырайлуу аткарат, майын чыгарып, аз гана иш кылат, туура кылат. Мына ушул адамдар үчүн китеп хидаят китеби dedi.